tunrum chu thil pathum in no khom teang champhai le khozol district a karkha chung lekin tual tha thu buai IPC section zathum le pahni na trum ni athlenga champhai mi hi ngur khwa thil thleng kha ne poi khoi tu pu lal jidinga chu nizan khan ngur khotlangin anmanta a champhai police te hna an hlan to hetilai hian khozol police station huam chung kolkul sauta lalrin oma chuan anupui ko ta thlaka athina chungchanga august ni som pasaria khan tual tha thu boi hi khozol police station a zialu ani ve bok ngurkho a mi pano pang kumkomi thina chungchang hi chu kantar lang to a thil thendan chu kantar lang non to lowang pathian ni a thleng kha ni a poi khoi tu pu lal jideng hi atlan bo zuita ani kha ngur khotlang le champhai police te chuan anzonga ma se an humai lova rama anriana thrin te po dapin asul nu niom theite chu muma se ama tak mu tur om lo reng thunga heti lai hian achung te poin athi nge adam tian thriat lo thu an soi ve bokane hetia hunenge mochen abik bo nuwa hian nizan khan munita a ngurama bellei muala me holroa riak te chuan an thlama lel jidinga hi an hmuwa abik bauchung hian eile in tur a muthalo deu te po ani mai theye ataksa achak thalu tuk lowa ramriak te hian ngur khotlang hruai tu te hnena lel jidinga an hmu thu rilin mi som panga vel chu ama hruai tur hian an liam tangala poi khoi tu pu hi ngur laman pan pui ta ne ngur khotlang thinrimin an lo chi lang ti hlauna wangin khwa a an lu pui ma hian an chol deuh det nia hriatania lal jiding apo hian atan bo chan chu mi pano pangin nunna chan ta kha poyati wangle mi pui thinrimin kutan thlak zuyang tia hlawang nina soi nia thu donania ma se a hlawang chuan mi pui kutero chu atuar talem lo thunga ngur khotlang hruai tu te hian nizan ve khan champhai police te kuta an hlana voina korta hruaiania champhai district zela dalu ngal turane mi pano pang kumkomi kuthak na aneangin champhai district child welfare committee te poin he thil thlenga hian ma anla chui chiana te po an kalpui nge ne hriatane heti lai hian alaka tual tha thu buai zialu ni towa thil thleng hi police te chuan chuin alaka charge sheet anla thelut leang khozola IPC section zathum pahni na manga thu buai lut hi kolkul sauta thil thleng ani ve thunga july ni khata pilal muan pui boral na chungchang ani he thil thlenga hian MHP kolkul south branch chuan thu chua an siama antarlan danin pilal muan pui chu apasal kuthak na wanga boral nge yani ti postmortem result atangin riatania hetianga meichia amona inchu ngeya apasal kuthak na wanga thina hial thleng hian kanril ru atina takzet tane pilal muan pui hian fa thlathum mi apai meka hetwal thana hian mi pakhat mai nilovin nu le fat hina kan ngaya tol thatu hi remna ana theyang ber pe kan phut latani antia hun local zela po meche om nem jok le chaklo jok te chunga tharum thona le leilen na hi thleng to lo se kan du tak zeta hetianga meche chaklo jok te chunga tharum thona thleng thrin hi atop thlengin kan do zel don ani anti july ni khata thil thlenga hian august halai hola chau khozol police station a thu buai zialu ania MHP hian voina thu chua an siam chau boka hemi chungchanga kanthria theyang ang intar lang teang pulal rino matenu pa hi ahma poin kutanin thlak to a ruilai phei chuan anin sual chang aom ve thrin niin thudon na chuan atar langa july ni khata an chena a kutanin thlak na hian pilal muan pui hi aboral ta ataksa a langchina chuan thi pui khop hliam nu ma om lowa ahma a kutan lowin thlak to na bel kang le duk then khatero chu mu tur aoma
kutin thlak na wanga nun na chan ani chiam ti chu an chiang thei talawani poi khoi tuan pu apasal hi khozol police te chuan thu zot fiama se fin fiana a that tak lo wangin an man tari lawa pilal mon pui ruang endik na result chu aron chuaka chuta chuan kutin thlak na wanga boral ngeiani tia hriat thei tialang aniang khozol police te chuan tual tha thu buai an ziak luta postmortem result hi tlang zar ani lem lo wangin eng tiang chen nge atak sa chung lama hliama tor ti chu a hriat theilowa ma se kuthlak na hi thipui tham chuan atak sa chung lama alo that lo puya heba ka hian pulalrin no ma hian anupui chu kutathlak ngei ti a in puan boka wangin an manta a chuizui na hi alakal ve mek boka pulalrin no ma hi champhai district zela da lu ani ve to bokane apathumna kaile taila lunglei district a thilthleng chungchanga khan uniform in lak sak kai noya in nialna awma athenin schoolin anlak sak le train anti lain athenin lak sak thiang ani lo anti ve thunga thilom dan heti hian soifia taila sarkar skula zirlai athlona uniform dong thei turchin te hian sarkar atangin uniform leina tur chu cheng zaruk andong threina ansum don hi skula pein anni hian naupangte uniform tur chu an ngai tua kho mai thrina ne cheng zaruk chuan uniform kim biai chu an dai lo na sa hleang ti hriat thei mai ome uniform hi naupang ta tur chu ani nge maya mase school than khata chuan zirlai naupang re thei jok te tan uniform hak tok to lo emo lu to lo tur te ta emo chu anin dai zai theina turin anin pe kirtir le thrina uniform chu adong tu dik tak te tan trangkai to lo ma se ron lu thar le tur te tan ala trangkai thei don wangani hei hi zirlai bu chungchanga po thilni dan chia ania athlona zirlai bu an sem chu zirlai no pangten an man to lo nuwa zirlai dang te tan ala trangkai em thrina chu wanga in pe kirtir le chu anitlang puya zirlai bu athlonan semjinga hian subject sem kim lo aum phei chuan akum lea zirlai harsa jok te tan a hluviau thina ne amai ro chu zirlai te hian an kir le ngei turani tinai ro chu ani lo thunga antana atangkai to lo tur chu inrem siam na nga school ne na an kir le ni chuan zirlai dang te tan ala tangkai dona an kir to lo wani poin ti lui thei an ni na a om chuang lem lo ni na lang tuna thil thenga hian kan thu don nei na tarlan danin skula hian uniform nei lo pakhat tala oma me chano pangkha akal zui don to lo wa chuan uniform nei thei ngal mai don alom tin a uniform chu anzir tir tu chuan lak sakatum ta in man tangkai to don lo chuan haturan la oma ron pe kirle ni se tin request to siam se adik viawo me ngai tua chiang lova skula anin hli tir khan thila chok buai zui ta ninalang zirtir tu hi kantarlan tongin thotran nia ain soifia dona thu don nei na tarlan dan chuan he skula thok zirtir tu khodang mi zinga chuan omchil du om chuna ne he thil thleng chungchanga hian social media education department in zirtir tu in soifia tura an ti na le kha an phau chua kan muwa he le kha hi a copy an pe katrang hian tlang zar tura an ti anilem lova chuta chuan atuar tu kumtling lo me chano pang ming kan muwa he po hi JJX manga rem thei bokane he dan hian no pangte hi ahum hal hlea an ni na tarlan aphal lo bur JJX section somsari palina chuan chanchin bu hrang hranga te chanchin thar thedar na le chutiang kai hnoi hrang hranga te chuan naupang kai hnoi thu buai chuina emo thu buai kalpui dan emo te an puan zarna poi khoina in nam hnoi naupang emo atuar tu naupang emo thu hre tu naupang emo
no pang chom dol ngai te mo chu an ni na tilang thei tura puan zar le an thalak te puan zar le phaulan phalani lo atia chuti rualin thu buai chui tu board temo committee emo te chuan no pang ta na thatna tur zo kani don chuan no pang ni na kim chang tarlan chu ziakin an phal sak thei thunga police te chuan no pang nung chang tarlan na ta na no pang chung changa thu buai chin fel le rel fel to na record chu an pe chuak tur ani lo bok he dan bo chetu chu tharuk thleng lungin tan ti remo cheng noi ni thleng poisa choi ti remo apa hnia mowa rem kop thei ani ati no pang kai hnoya hi chuan thu puan zar tur te thalak thedar tur te hi film khur atul viau ni na lang ani